Bishop Johnson Tino Mujini najango haraba kulisa kubemberi yabo bakahendera abafeyi rw'amagara gabo omuringa tashobore kiri Esho kubanza rukuya emibiri yetu aranga ebe bitambo bihuriye omubiri gwawo gobe kitambo cyurire mukamasi besho hari yajangwe emibiri actually ejembiri tukagiye woha okurjira har Bishop Tino Mujini omutwe no kuba umugasho natuka ko bayino mbere gushobora kiri tomu ombaha eba unkasese byakwatwa lung cancer oryaba professor yari no bokirayi twetegereze cyo nagaruka omubiri gwawe nekintu kikurogoshe mbere kufaho Ruhanga tugere mbabazi tugabesugwa aha bagenzi beitu tugabesugwa aha bintu byabatanyi bitu Sawadikoni wa Chamhunga Reverend Canon George Karamagane ayanjirire Bishop n'abagenyi ebukozurwe omusawadikoni wa Chamhunga Twobetirenje omusawadikoni kandi yaterira umuganda mahango my Lord Bishop toine amarisa gawe abiri gaherize sente z'emirimo y'ubureberezi 100% ejo n'amashonga hamwe n'akakoni abantu babo Bachamhunga tubarire cyo ombyendasi barukubi ekirunje nahurana n'obimanya amajani gakagari yasirinje rukaga ahingugambira nyamwanzi yunguruza amajani gashinje 15 Omurtayo rwa Bishop Oru hatira habaronde birisana na mwende mkono Omugandi habikiruze muri ntungamo bashabura kongera amano mukikiriza kwabo okushaba kwirweyo aha kanisa ya St Augustine Ngoma omu South Ankole Diocese omukazi w'omutima natebekaniseka ye namanya no kubigogo natekera obwire kandi ekinde kinakwata omukazi w'omutima ayine rukundo nareba rukundo yabo omushisha nanamisa omukazi nje aha mukora gwo kuzinduka no kamwe mukago hagati ya Kagari Church of Uganda okurwa mu South Ankole Diocese na St Augustine Ngoma Church of Uganda omurushenyi county abikirize bashabirwa kureka okwiha amasiko kandi bahema kagabistinza tuganyirwa mu munonga akuba mu mwene batutaya iranke kanisa batuburenjiri kanisa yito yongera mamani mu byo kujunwa umwe batuzindukire mishenga gasha kwa Abraham Muganzi na Onesimus Ndianabo